Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kana duukaa humbu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii areeffachuudhaan of diddiiraa. Ergaa Phaawulos gara warra Roometti, Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Karane uesano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane karane uesano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane akaznu makasa hawamnu godesne isabnu gabana ifate mulezne kena Kristos makasa olkazna ilme Maryam bayeda wansa kakarane uesano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane jalale sanu harare sadanu yono jebe Kristos nongano baba jalu esano tembane rafu degate Kristos nongane bakarane esano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane yadalo bokenya devia hadara isate kelena bahakenya mahara kenene dandenyo holmanke bayuma umako wolfadu hatumu haduma bakarane uesano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane kena golgoloda sirrite fudada abume sae gagara sakabada nikabana fano hingano tasuma isato noe gagal galab ganama takarane uesano jalate ilecha wakafi tolano jalate nuame Kristos elelon jebene galata galchafi sane fane